things I used to do, and all the pain I put you through. Mama, now I'm here for you. For all the times I made you cry, the days I told you lies. Now it's time for you to rise. For all the things you sacrificed. Oh, if I could turn back time, rewind. If I could make it undone, I swear that I would. I will make it up to you. Mama, I'm grown up now. It's a brand new day. I'd like to put a smile on your face every day. Mama, I'm grown up now. Cik Nur Karen Chang Yok Lan. Cik Nur Karen Chang Yok Lan merupakan sukarelawan NGO Islam, merupakan pengerusi Persatuan Cina Muslim Melaka, berperan aktif dalam menjaga hal ehwal mualaf berbangsa Cina, merancang dan menjelaras program dan aktiviti melibatkan komuniti Cina Muslim, bergiat aktif dalam menyampaikan dakwah dalam kalangan non-Muslim. Seterusnya, tokoh pegawai. Turn back time, rewind. If I could make it undone, I swear that I would. I will make it up to you. Mama, I'm grown up now. It's a brand new day. I'd like to put a smile on your face every day. Mama, I'm grown up now, and it's not too late. I'd like to put a smile on your face every day. You know you are the number one for me. Seterusnya, tokoh pegawai. Sebagai tanda penghargaan, dipersilakan Yang Berhormat Datuk Rais bin Datuk Wira Yassin untuk menyampaikan cenderamata kepada Yang Berhormat Ketua Menteri. You like you love me, only God knows how much you mean to me. Dan terima kasih juga kepada penerima anugerah sebentar tadi. Maju melakukan ucapan terima kasih. Dengan ini maju persilakan Yang Amat Berhormat Ketua. It's a brand new day. I'd like to put a smile on your face every day. Mama, I'm grown up now, and it's not too late. I'd like to put a smile on your face every day. Mama, I'm grown up now. It's a brand new day. I'd like to put a smile on your face every day. Mama, I'm grown up now, and it's not too late. I'd like to put a smile on your face every day. The number one for me, the number one for me, the number one for me, oh, oh, number one for me.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله tiada Tuhan selain Allah Nabi Muhammad Rasulullah Allah Alhamdulillah pujian bagi Allah Subhanallah Maha suci Allah Allahu Akbar Allah Maha besar segala puji hanya bagi Allah bila dipuji kejayaan kita sebenarnya bukan milik kita oleh itu sedanglah sentiasa semuanya dari Allah Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah tiada Tuhan selain Allah Nabi Muhammad Rasulullah hati gembira terasa bahagia itulah tanda nikmat darinya ingatlah Allah syukur padanya ucapkanlah Alhamdulillah Alhamdulillah pujian bagi Allah Subhanallah Maha suci Allah Allahu Akbar Allah Maha besar segala puji hanya bagi Allah lihatlah alam terbentang luas langit ucaplah Alhamdulillah syukur kita kepada Allah ucaplah Alhamdulillah syukur kita kepada Allah selawat ke atas Nabi Muhammad ya Rasulullah selawat ke atas Nabi ya Rasulullah ucaplah Alhamdulillah syukur kita kepada Allah ucaplah Alhamdulillah syukur kita kepada Allah selawat ke atas Nabi Muhammad ya Rasulullah selawat ke atas Nabi ya Rasulullah tanda syukur itulah taat setiap tempat, setiap waktu syukur itu dapat dilihat pada sikap dan tingkah laku marilah bersama kita bersyukur kepada Allah kita bersyukur ucaplah Alhamdulillah syukur kita kepada Allah ucaplah Alhamdulillah syukur kita kepada Allah selawat ke atas Nabi Muhammad ya Rasulullah selawat ke atas Nabi ya Rasulullah syukur itu sifat mulia hindar dari tamak haloba rasa cukup apa yang ada hati tenang hidup sejahtera mari amalkan rasa bersyukur hidup bahagia aman dan makmur syukur 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 ya Allah
kita kepada Allah. Ucaplah Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Selawat ke atas Nabi Muhammad ya Rasulullah. Selawat ke atas Nabi